Azo official nongeye kubasuhuza nifuriza buri wese kugubwa neza kandi mukomeze kwishimira weekend. Benshi barimo kuyisohokamo abandi barayigerereye. Ubwo rero buri wese turamwifuriza guhaha akaronka. Dukomeje amakuru yacu y'ikoranabuhanga mu by'ubukungu nyine turibanda cyane kuri Pi Network ndetse na Ruby Network. Ngiye kubaha amakuru meza rero. Ndifuza ko buri wese ayatega amatwi. Intego yacu no kubageza amakuru meza yose ashoboka. Murebe muri dashboard zanyu za Pi mu kandi hahandi hahinduka icyatsi umaze kumayininga. Ugende nugera kuri ya mibare urebe ahariya kuri base mining rate. Ukandemo urebe imibare irambuye. Pi kwa team yaduhaye muri Pi Network yaduhaye icyo navuga nk'inyongezo nibari yuko kwezi. Murabizi yuko twamayiningaga ku isaha Pi 0 n'ibice 0029030 ariko ubu byabaye 0 n'ibice 00 0 n'ibice 00 296 gatandatu kangahera gatandatu eka mbibarebere gatandatu kabiri gatanu ubu ngubu nizo baduhaye gatandatu kabiri gatanu bivuze ngo baduhaye ubwasisi nabyita ubwasisi 0 n'ibice amazeru 4 gatanu 9 gatanu nibyo gatanu 9 gatanu cyangwa turimo gukora imibare nabi 0 n'ibice 0029 gatandatu kabiri gatanu gukuramo 0 n'ibice 0029030 baduhaye rero 0 n'ibice batwongereyeho kuyo twamayiningaga ku isaha 0 n'ibice amazeru 4 gatanu 9 gatanu. Iyi ngiyi gatanu 9 gatanu Pi duhita tuyishyira ku gaciro ka GCV ni amadolari 19 iyongereye ku madolari 912 twamayiningaga ku isaha. Ubwo urafata 912 wongereho amadolari 19 ubu no kuvuga ngo ku gaciro ka GCV Pi turayimayininga ku isaha ku madolari 931 by'amadolari. Ubwo nukuba n'amasaha 28 uraba umayininga amadolari 22,348. Mwumve namwe umuntu ubwo ni mu masaha 28 mwumve namwe umuntu uhusha kumayininga ikintu abarimo guhomba niyo wahusha isaha imwe. Ibingibi ugabanyije amasaha 28 ku isaha ni ya 931 hanyuma ubwo ku isegonda ubwo turagabanya isaha ifite iminota 60 turagabanya 60 ubwo ku munota tumayininga Pi anakamadolari 15 n'ibice 5 15 n'ibice 5 cyangwa se ibice 51 uroye ugabanyije umunota ugizwe n'amasegonda 60 ubwo mu isegonda turagabanya 60 nanone mu isegonda mayininga 0 n'ibice amadolari 0 n'ibice 26 ko turarondesa bira bice 5 8 6 turabyarondesa bigende bigwe muri 5 bigwe muri 6 ubwo 0 n'ibice 26. Reka turore isaha igizwe n'iminota umunota ugizwe n'amasegonda 60 kandi ku isegonda mayininga 0 n'ibice 26 by'amadolari 26 ubwo hari ubwo 26 0 n'ibice 26 ubishyize nko mu manyarwanda wenda ku idolari ku 1400 ubwo ku isegonda naba mayininga amafaranga y'u Rwanda nibura
368. Ibaza umuntu wibagirwa kumayininga isogonda yubara ku isogonda, ubwo ni muri uku kwezi kwa gatanu, mu mafaranga y'amanyarwanda uba utakaje amafaranga y'u Rwanda nibura 368. Mwuka byarama ubwo wenda ka tubigire 365, ariko gira aho ngaho 8. Aya mafaranga 368 kanishyirira mu banyarwanda, jewe ninyo kuba n'amasogonda 60 umunota wose, ubwo umunota nintakaza umunota wose ndaba ntakaje 21,840. hanyuma nintakaza iminota 60 isaha yose, mbega ndakubona 60, ndaba ntakaje 1,310,000 n'amafaranga 400. ubwo nabishyize mu manyarwanda. Kandi isaha ninyitakaza umuntu ashobora gutakaza urumva na amasaha 28, nshobora gutakaza amasaha 5. nintakaza amasaha 5 n'amayininga ndaba ntakaje amafaranga y'u Rwanda 6,552,000. umuntu rero uri butakaze, ubwo urumva ko niba ntakaje amasaha 5 ku isaha akaba ari 1,310,000 n'amafaranga 400. ibaza umuntu umara hano ni isaha, sibyo? Ni isaha dutakaje. ubwo ibaza umuntu uri butakaze amasaha 28, urakuba 24. no kuba 24 mu manyarwanda ubutakaje 1,31,490, n'ibihumbi 449 na 600. 1,31,449 n'amafaranga 600 mu masaha 28. Masaha 28 agize umunsi. Ngaho noneho ibaze utakaje iminsi 5 utamayininga 5. oya reka dufate umuntu umara icyumweru atamayininze icyumweru cyose, ariko ubwo namwe ni mukube umuntu ugendaga kubita icyumweru cyose atamayininga, ngo yewe ngo naribagiwe. Ibibazo umuntu ubura igiceri cy'ijana cyo kumayininga, payi ukamayininga Ruby, ushobora kumayininga application nk'eshanu, ijana ritari ryashira rigasigara, ariko ibyo bintu bikakunanira. Nukuvuga ngo umuntu wese ukoresha igiceri cy'ijana ku munsi kandi akamayininga aya ngaya izi 1,31 yakoresheje ijana, nukuvuga ngo kuramo igiceri cy'ijana wakoresheje, ubwo uba igiceri cy'ijana ushatse wavuga ngo igiceri cy'ijana kibyara 1,30,000. ubwo ni muri Pi Network ku gaciro ka GCV, aho bizazira hose, aho zakemereza hose nta kibazo. Ubwo ndareba igihe bizaba bemeje GCV, ntago mbari ibingibi bya none hanga, ni bya none hano ubwo mwashaka mukayo, ntago mbebara byo kuko byo birahindagurika, kandi kira giciro cyo ni constant, ni stable, ntago gihinduka kara gaciro ka GCV. Rero ibaze umuntu ukoresheje igiceri cy'ijana mu masaha 28 akamayininga kikamubyarira mu manyarwanda, ubwo niyo mvuga 1,31,449 n'amafaranga 500, kuko cyo ni igishoro wagikuyemo. Ubu ni dushaka tubishyira mu madolari turebe ko amadolari niyo rusange, twabariye ku 1,400 aho amanyarwanda vunja, kuko niyo twabariyeho. Ni ukuvuga ngo igiceri cy'ijana mu manyarwanda cyakubyariye nibura amadolari 22,468 22,468 niyo madolari igiceri cy'ijana mu manyarwanda cyaba cyakubyariye. Nawe unyumvira ibi bintu, ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu batamayininga, murebe namwe ikintu murimo guhomba. Hanyuma rero reka tuyambukire, ubwo mwabyumvise icyo Pi yatwongereye ni ubunani, ni amahirwe, buri wese nayakoresha. Hanyuma twiyambukire twigire kuri Ruby. Ruby, umuntu wese winjiye bwa mbere yinjiza Ruby 0.7. ubu ngubu arinjiza kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki 5, kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu. Itariki ya mbere z'ukwa gatanu
yari isabukuru y'imyaka 3 Ruby imaze, ko yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwa gatanu 2022. Ubu yujuje ku itariki ya mbere rero ku munsi w'umurimo bizihiza isabukuru Ruby iba imaze. Ubwo rero yari isabukuru ya Ruby. Buriya ntabwo twayikurikiranaga cyane kubera ko ari nshyashya tuyimenye vuba twebwe, ariko muri icyo gihe cyose imaze. Ruby imaze imyaka 3 yose. Rero umuntu mushya winjiye abamayininga Ruby ababona ku munsi mu masaha 28. Ruby 0.7. Ubu ngubu bamukubiye kabiri. Ni ukuvuga ngo buri muntu mayininga Ruby wese n'izindi bonus zose tubona zose arizo ukomora kuba kwinjiriraho, kuba kwinjije, ibyo byose twinjiza muri Ruby zakubwe kabiri mu rwego rwo kwizihizanya na Ruby imyaka 3 yujuje. Ubu ni ukuvuga ngo kuva ku itariki ya mbere abantu murebe murabona byahindutse. Ruby wabonaga ku masaha 20 ku munsi, amasaha 28 zikubye kabiri. Urinjiza umuntu wajya kubona mayininga Ruby 1.4. Hanyuma ubwo kubera ko amadolari twinjiza buri muntu mushyashya wese ari amadolari 3.88 ayakorera mu masaha 28, ubwo ushatse wafata 24 aya ngayo wayagabanya 24 ukabona ko ubona ku isaha ari Ruby ziriya 0.16 n'utundi tuntu turengaho. Hanyuma izi Ruby nazo bazikubye nako aya madolari zira ntago ari Ruby ahubwo na amadolari nari mvuze 3.88 na amadolari ugabanyije 24 ukora ari amadolari 0.161, ariko kubera ko bakubye kabiri ubu buri wese arabona amadolari. Ubwo ndavuga umuntu mushyashya, sorry makaraza yaramfashe, amadolari 7.76. Ubwo nukuvuga ngo mu minsi 5 umuntu udahusha ku mayininga arabona nibura azaba afite amadolari 38.8. Ruby rero murumva ko yakoze iki, yatanze ubwasisi nayo. Mbese ni impurirane z'ibyiza twagize muri iyi mining. Twitaye kuri mining cyane, kandi Ruby izaba ifite agaciro k'amadolari 2 nijya ku isoko. Kandi hari icyo bita ungu umuntu ujuje Ruby 30 akora KYC. KYC iri ku rwego rwa 1.5, ariko uzihangana kageza iminsi 90 uhereye mu kwezi kwa kangahera, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, yego ubwo ni ukuvuga ngo iminsi 90 nishira tuzatangira gukora KYC, icyo bita global KYC iri ku rwego rwa 1.6. Yari iri kuri rwego rwa kangahe ni hejuru, ariko baje gusanga igoranye cyane barayimanura bayishyira kuri version ya 1.6. Ni izakorwa icyo gihe mu kwezi kwa gatandatu nyine kurangiye iminsi 90 batanze habeho global KYC. Tuzagenda tubaha amakuru neza, ariko ubu ngubu utashaka gutegereza iyo ngiyo version akora iyo version iri kuri 1.5, bityo agakora KYC nawe kandi akabasha kubyaza umusaruro Ruby afite. Hanyuma rero murabona yuko abantu batamayininga bapfusha amahirwe menshi muri izi platforms turimo kumayininga, kandi murabizi ko ngiye mbabwira yuko ntabwo nshobora kubabwira platform ntize ntasobanukiwe ntabonye ko ifite icyerekezo. Ubu iyi ni ya kabiri nyuma yo kwizirika kuri Pi Network. Arabambwiye bati Pi Network ko uravuga iki ko yadutengushye? Ntago Pi yadutengushye, ahubwo ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se vuba ndabaha ikiganiro kibereka ubwiza bwo kuba Pi yaratinze kuronshinga GCV. Ni nahe mahirwe arimo, abahanga babivugaho iki muri bingibi bya mining. Nibyo ndimo kubategura kuri iki kiganiro ko amakuru arahari, ndetse ahubwo bakavuga bati yaba byigiragayo, ariko igihe kirageze ngo GCV ibe yagaragazwa cyangwa se ikashyirwa hanze, na cyane yuko yamaze kwandikwa kwemezwa, ariko ntiremezwa ku mugaragaro ngo ikoreshwe, ntiraba endorsed, ariko navuga ngo iri inscripted, kandi hari amahirwe yuko izazamura ahubwo ako gaciro. Reka noya nababwiye ko nzajya mbaha iminota mike, dore iminota 14 ntago ari mikeya kandi sina myinshi, iraringaniye. Ikiganiro kikakurambire ahubwo jya umenya
icyo ukeneye ukuremo icyawe. Mugubwe neza.